Ahan Badamaru Bapau, Cookie could like Piber Singna, Manglamam Risikant Takova, Kakching Kuno the Gimi Ama, Jurachan Purgi, Mafam Amadat, no main captain hat cray. Risikant Mihat Puyaning the Bafongdok to na, Kakching Lamkaida, Miam Nalambiting Duna Kongjang, Jangsin Cray. Amadi. Matam sang na mathaw tawdana layruraba Interstate Bus Terminus ISBT ngasidagi mathaw hawkre route 12 da chengadaba bus governor na lamthakre. Krumjari ISTV gi Manipuri pamit yang tabri basingbu taram nokjari pausanong na pizari Cookie Kulai Piber Singna Banglamam Risikant Koba Chahi Kuntra Mathoirom Suraba Kakching Kunau Uchan Makong Lekai Ward number 7 dagi mi Matura Chanpurgi Hanglef ki mafam amada nongmaina kaptuna hatkre hari Laikhidraba Manglamam Risikantagi Apokpa Mapa M Tombi Mayamba M Sanayay Amadi Laikhidraba Risikantagi Mamabok Manglambam Mema Devina Fongdorak Pagi Matung Inna Risikantaga Khangna Banupi Se Churachanpurgi Tuibong Dagini Chuinu Haukif Kawi Hairi Lisingani Kulumdoigi Me Ohungi La Laktringai Mamangda Makoyani Luhongani Haina Imung Manung Pau Fauna Duna Sem Sarure Risikantagi Apokpa Yauna Miyoi Kara Nupi Adugi Mayumda Chatuna Ahalaman Singawari Shana Kibalaire Nupi Mayung Gimio Singsu Makoy Gimayumda Laklamle Haire January Kitang Tara Mapalda Mahaki Apokpada Phone Tauduna Paisa Tharaklami Haire Pung Tarukta Risikanta Fakivani Hairaga Yamna Thengna Pau Pirakiba Se Karigino Taudogasa Cheneba Mio Sing Faduna Ain Gyoiba Chairak Lokhat Haningi Haina Fongtorakle Tapak ta su cookie dum lai sing da su mai te dum lai adu bui cha na khoi di cha ne pan da lai re hai da lai re ma cha cham ba da lai ha ba ja khoi khang hau tre ngarang gi thokdok sina aro kan da khoi khange dupi sina suggestion tor ga ja bu hat le bra natraga kanana hat le mo ha ba do aseng ba khoi khangni adu mi hat pa du tan di pi haningi adagi nupi du jo khoi phagat haningi Aku Nepal na lagi dum lagi. Mana yarum Nepal ki company da phol toraga hangboda December ki date 17 da Nepal thado krema company da ki thabo pothara ga chakre na harap chambar ki champur ki ma ga khangdri benu pi ji sida phone to khorum ka ki phone to pani mai to da noi ki na chanu pa do sikre na ba da dum hai ri phone da Nepal da ki champur da lak pa ji December ki date 19 da yori Mizoram nom da chang e du su ma dum hai ri adu ma du kappa ga law ga dum ma thok pa mo ngang ga dum thangwe dum ma nu pa ma kari hai ta mana moi gi nupi ji mabung sing ne na ma ju pakhale ba phone da ngal wari chana pa dai khoi ga adu mon da ju dum hai ri ma chang ka nu khoi na la ka nu hai ba ma na dum lak ba di khot pa ni ga dum moi na dum hai ra ga the dead body gi matang je khoi na karmai to dun dead body noi na ma tin khara pang bi yo khoi lau na ba khoi da oi ja ga khoi gi jo ro da tong je ge ha ga da moi na lan je ba mi na te ba cham jamba ni sawo kai sa je da ba ngang thagalak pa da ai wakhan ji nungai ro na nga si bo eng dri ba ma se lan to ni mamang gi khang da mi na ma nu pi pa me ha mi na ai je ko re mama ga ai ko ga mangon ka bi u chin da nu pi ji mangon ka we ba ko yo ha ro moi khara ji le mi ha ro gi ma gi ning ba kai ji na ba bai thang ta ne Nepal ta to ji si halak pa ga saras ta hong ne na ngang na phit to tham ba ne sigi tha se ne lan to se le ji ado ai nai na Manipuri irang gi ma khangi me ma ma se changuri si mai mapunji telak pan cheng na ga di ma na ma du da si yum ni lam da ma na do lon changam mi si mai mapunji telak pan nu pi du na ma se ko na ma si ya ru re ba ma na ya ru na mafam du chang wan da thok pu jung ngam da ba ma to kri si thok pu jung ngam da ba ne ba tha mu si nu pi ji lo la tham mi ba ma si thamuk si mangon kai to bi dire ngarang i kan khang da ya sang da pung tar ung ta bi na moi ohung la ga har pu ni ha ai nu pi si amta to ra nu pi si le hu ro ba nu pi ni ai nu pa hal ati ai jo hal lo hai na ma ta na ma si gari de indar mi ha gari de indar ma ga no to ki ne ma si har pu si ki ne ha Amarom Mailamam Risikanta Buhat ki Batawang Buyaning the Bufongdok Tuna Indo Burma Sugnu Road ki Kaksing Lamkaida Miam Thorak Tuna Lambi Ting Bahokre.
Matam sangna mathau tawdana lairuraba interstate bus terminus ISBT asibu world class transport hub amagum oina bahotnabada semgat khigani haina Manipur gi governor Ajay Kumar Balan haikre wapamasi ngasidagi amuk ISBT bu nauna recommission tawduna Manipur state transport MST bus sing tongan ba route tarani thoi da train ba haunabagi lamthakibada governor na phongdokhibani Kumalampakta laiba ISBT complex ta pangthokiba interstate bus terminus ISBT recommission tawbugi thoram aduda Jiribam None Kakching amadi Ferzol district transport officer sing su governor na virtual motta hangdokhi thoram aduda governor Ajay Kumar Valana matam sangna mathau tawdana lairak laba ngasi amuk ISBT amuk hanna haudokliba asina miyam gi chathok chasinda khudung charagani amadi ISBT asi kumja lisingani tara mathoida miyam gi chathok chasinda khudung chanabagi damak haudokhi adumakpu marakta matam khara mathau toram labasu lenga kamadi miyam na pamliba thak adu yoba ngamdana lakhe loinana ngasi ISBT asi amuk hanna haudokpa asina miyam gi lanthum sing adu mafam chana lengakna seasonary haibadu utlibani Masina district amaga chathok chasin tawba khakta natana yumlo nariba state sing da su chathok chasin tawbada khumang chawsilagani amadi ISBT bu nauna hingat hanaba hotnabada achawbu thodang lokhiba lenga ki department sing busu mahakna thagatpa phungdokhi loinana matam sangna lepluraba matung nauna interstate bus service hawdokraba mafam sing adudi Imphal to None, Imphal to Tamenglong, Imphal to Ukrul, Imphal to Kamjong, Imphal to Wavagai, Imphal to Sugnu, Imphal to Yangangpokpe, Imphal to Chandel, Imphal to Laisangthem, Imphal to Moirang, Imphal to Kakching amadi Imphal to Yaripokne. Let this recommissioning of ISBT be a reminder that when institutions function effectively and citizens participate responsibly, progress becomes sustainable. The recommissioning is only the beginning. The state government remains committed to undertaking sustained efforts to upgrade ISBT Imphal into a world-class transport hub equipped with modern amenities, enhanced safety and passenger-friendly services in the times to come. I once again congratulate State Transport Department for completing the revival of IS within a self-imposed time limit of 3 months. Perhaps there was a delay of a day. Yesterday somebody in the newspapers wrote, where is the deadline? We should appreciate the work being done despite challenges and different problems. Without any formal sanction of the government, I would also congratulate all the departments, officials and stakeholders who have really worked hard in making this day possible. Members of Parliament Local Area Development Scheme 2024-2025 tagi sakiba All Manipur Working Journalists Union Amjugi Press Colony gi wall fencing amasung drain sabaloiduna DC Imphal West Menglambam Rajkumarna Amjuda Khuchinakre District Administration Imphal West Amju EGM amasung DRDA Imphal West na punna khutsamnaduna Inner Manipur Lok Sabha gi MP Dr. Angomsa Bimal Akoijamna mahaki MP Local Area Development Scheme 2024-2025 tagi sakiba Amjugi Press Colony gi wall fencing amasung drain Amjugi President Asem Bhaktada khutsinabagi thoram Lamphel laiba All Manipur Working Journalists Union Amjugi Press Colony da pangthokpa thoramda DC Imphal West Menglambam Rajkumar Amjugi President Asem Bhakta Secretary KH Nauba Editors Guild Manipur gi President Khogendra Khomdram Secretary Y. Rupachandra, Amjugi Advisor R. K. Nimai, Irengbam Arun Amasung DRDA Imphal West ki official na sarukyake. DC Imphal West Menglambam Rajkumar na Press Colony asina ipau gi lamda thabak tawriba singda hena khudong chaba piba ngamlagani. District Administration amasung Amjuna punna thabak tawminabagi anoba khongthang amasu oire haike. MP Inergi Sir Bimolgi through the Sergi Local Area Fund gi Makada DRDA Imphal West District Administration Imphal West na implement tawjaba sigum laba Amjugi boundary wall fencing and then drain sigi portion singsi ngasi handing over gi part amo in chamna president and other members makai da bai samak laksaduna hand over tawjabani yamna fajaba compound amo in su ure anduga makhata na journalism and press ki mai kai da koina sangchila khong thangjila pa matam da ahian ba thabak tawba ngamagani haibagi
thamjage aduga tung tarakpadasu amjuga district administration ga su punna kuchamnaraga chatminare hairaga any other atopa developmental work kuchamnaraga paikatminaba yananabagi maikerom da koi kong thangminabagi step to ni haibdoi thamjage Amjugi President Asem Baktana ngasi ase Amjugi nungaiba mikup amani Amju amasung ipaugi lamda leiriba journalist singna haiba yaba tanaba yaba singda tanaruraga kuina ngairaklaba matung inner Lok Sabha gi MP Dr. Angomsa Bimol Akoizamna sagani haibagi thazaba piraklaga maki MP fundagi saba loiraba press colony gi wall fencing amasung drain Amjuda kutsinare MP na masagi achinba leibadagi sarukyaba ngamkidrabasu Disemphal West ke khuthangda kutsinabi bani Jaga se journalist singi humang mamalna ahing nungtil khaidana thabak tawrakiba adugi khudol oina fangbani masina ahan bakhongthang ni press colony sagadoriba sida achauba senfam changadabale masi karamna tawgani haiba khanaraga sagani masina journalist singda hena honaningbagi thauna amasu hapli haike mana sumba ma man ko jamone tayam tawi adu mana eta tholaga machine ma tawni ga man tawi ba koi ta sabar ko ki machine tawra ga kano moi da oi da su yamna lungai ja bai tare chuma ma hau starting ni si adu ka mayam si sumaina sum starting torpa plus koi gi mase koi na nate sidi koi gi journalist ma'am se oi no hona ja bagi moi gi kanumdi om thoyaba masagi magi shona om to kaidi amada tawre amata loin tawga phol amadi yam kaman amada phangi ba potne base kaman ji natna ka to kina ka munba yaba tawlate degi am to yaba tawlate si koi kari koi gi honor budugi phangjaba Imphal West District land encroach tauba sing lauthok pagi thabak chathari ai khaktagi khanba maduna mingonda ayed apan pigadaba wakhalol aikoi thadoksi haina DC Imphal West Manglambam Rajkumar na hairi lampelda thawrama ma yaw bulakpada paumi singna hangba wahangi paukhumda DC Imphal West Manglambam Rajkumar na makha taraduna Imphal Ring Road sembagi thabak ayamba haunabagi thawrang laikre District Administration Imphal West na maru oina lamgamari lenaba sing yingsinbani district asi pak chawba district ama oibana district ase da lambi gi straight humbudara rom oibagi manungda straight 9/10 khaktada vap tanadaba leiramba adusu clufna chingbaga wari sanare gyan tamina ke basu laikre adjust tauba yabana tauba lausin daba yadabana lausilaga PWD na thabak haunaba tawre Mark na makha taraduna lam khopsin ba lairiba sing ase laikai gi lairiba club sing nasu ngasi khaktagi nataba tungi sukhalaga thabak tawbiu club sing dagi representation tharak pasu lai lam khopsin ba sing lauthok naba district administration na step by step thabak lokhatli representation thabaga khudakta thabak tawbasu yade process amagi makhada changsin daba yade process loibada matam lawba laigani tangai fadana miyam nasu gyan taba mathautai haike lambi ama aibasi pedestrian yauri aduga even sidasu senior citizen evening da ha kai gi laikai da walking setning ba complain laktam nate haiba laktam nate adumaina hairak bas yawi adu akoi mai benching profam fambisu yauri suro ki portion da su hek tasilakpa hayon ba dagi di jang na pi pamba then isa gi dukan gi mamang da su no parking haina muk thechalaga ai gi on space taw naga hek tawchilakpa sumbasi adu awareness sama phajana piraga tapna dum khoi gyan taminaraga khong thangminabagi context madom da forcefully hek tawbasu ya ba thok na tabdina adumaina khoi da plan tar uri pok line ga khoi nan hawi dep karma thokpa da imung gi thulo thokpa da lambi tangkhai ma thinge aibagi ta permission tharakpa amani adu pide kanamta da masisu akoina tharaiba imungduna su khara khanthagadauni after all state road ni national highway ni aigi suma tawdaba yadaba ma leiragana kadai phaw adjust tawwi then pai later gadi community hall public proper oiba public space lambi da soida mafam da tawnana bai wakhalon lom da sanction ji aigi di thagre smai khangna chana ba leibani phangna ba keno tawbi haibdu ai ngasi bau disi web pidri kanamta da but sum akoina akoigi keno dagi beyond daisu tawgi da yaw na te koi lambi da dum thengnari da na madumangna dev karma thrui marak tu da koina su hek khaibu su hek nuai ta ba adumaina su lei adu both side koi prajana su gyan tamina bam changi hai tare
Sardar Vallabhbhai Patel gi Statue of Unity dagi hena wangba fit chamaga taret wangba Subhash Chandra Bose ki statue ama Moirangda yungnaba thaurang loire haina Moirang SG MLA Thongam Santina Northeast Integration Rally okpa amadi amukhanna lamthaba ki thoramda haikre Apunba Northeast ama amadi Northeast pu India sinba thungna masak taknaba pandamga loinana Peace Progress Prosperity haiba thimda chatpa car rally ama Moirangda thunglabada MLA na rally asida sarukya kiba singbu taramna okay MLA office Moirang na sinduna Moirang film lekai dalaiba MLA office ta pangthokpa thoram aduda member organizing committee Northeast Integration Rally retired Colonel Santi Kumar President Manipur Chamber and Commerce Industry Dr. Basudev Singh Managing Trustee Knowledge Resource Center Foundation Biswadip Gupta amadi Member Organizing Committee Northeast Integration Rally L Dorendrona Tharam mapusing oina saruk yake MLA gi maikaidagi Tharam mapusing amadi rally asida saruk yariba singda achamba khudol piduna ikai khumnabasu utki Tungda MLA na rally adu amok silchar gidamak flag off tauduna gari sing adu Moirangdagi lamthake Young Minds of Moirang Kendra gi volunteers singna Moirang Konjongbam lekai dalaiba INA headquarter gi complex ki manung sit sengkre Moirang Municipal Council ga khutsam naduna pangthokiba one day social service camp adu Netaji Subhash Chandra Bose ke chamaga kunma palak suba birth anniversary ga mari lainana pangthokpani hairi social service camp asiga mari lainana Young Minds of Moirang Kendra gi secretary Kumam Rivakna Young Minds of Moirang Kendra gi wakhalol matung ina lubananba Moirang Kendra ama Chawkhatpada Mangjal Thaba Moirang Kendra ama health sector da khumang sangsinba amadi masa mau fanalaiba Moirang Kendra ama oihenba haiba asida pandam oiraga Young Minds Moirang Kendra si safunglakibani pangthokliba social service camp asisu organization gi wakhalol makada Netaji na pamjaramba wakhalol aduda pangthokpani haike handaki laiba Netaji Subhash Chandra Bose ki birthday celebration ga mangoinana ekoi Young Minds of Moirang Kendra na luna na thamnaba Moirang Kendra se afaba Manipur gi kendra mayam ka khwaidagi nanba luba gi objective oma oina ngasi sijana social service asi pangthok sabani Miyam amadi khunai dakana bapiriba mamalyam laba lairi kaya ibiriba ayiba ayibe singase isor gi masakni ayiba ayibe singasina irakliba afaba lairik singasina tungi mirolda maru oina horaklibana hasingda thoidokna lamjing maira piribani maramasina aikoina aikoigi ayiba ayibe singbu thakwangna thamduna ikai khumnafam thoi haina wangkai esigi MLA Thangjam Arun Kumar na phungtokre wafama singasi khetrimeyum yaima Memorial Trust KYMT Imphal gi ahum lak suba mapok numit thoramda athoiba mitunglen oina sarukya kiba wangkai esigi MLA Thangjam Arun Kumar na phungtokibani Kwakaital Moirang Purel laikai dalaiba dosuya liholda pangthokiba thoram aduda MLA Thangjam Arun Kumar na makhatana lamdamasigi na chatnabi lol mayek amadi lamdamasida thogdok wathok sing isinduna lairik oina phongbirakliba sing asimaksu lamdamsigi puwari semduna tungi mirol gidamak thamlamlibani haike Catholic Churches Kyana Sarukyaduna Lamlang Huppi Chote Bisnupurna host oiduna Road to Edges Saibathimda Tarasuba Parish Congress Loyola School Bishnupurgi campus ta pangthokre Hairiba Congress aduda Reverend Dr. Linus Nelly Didi Archbishopna Lining Laishol Chatnabi Haibasi Aikoi Punna Hingminariba Furup Khudingmaki Thamoida Punna Hingminaba Punna Laiminaba Haibasin Oiribani Aikoi Imung Amagi Ichil Inau Gumbani Isorbu Thazaba Isorbu Ningjaba Mi Khaktana Isorgi Mangal Fangduna Taibang Miyamda Nungaiba Mapau Pinaba Hotnaminase Furup Kanglup Khaidana Hingminariba Aikoi Khudingmak Nungsi Chanana Hingminaraba Matamda Isorna Su Chanbigani Haike District amada leiriba Catholic churches church makai ase aikoigi Congress haibidi delegates church ki delegates ado punna reunion toba mayam pullaga isorgi minga amato oina tillaga isoru kurumba thagatba aduga isorgi blessing niba aikoi amaga chana sinana imung amataki wakhallondo uba ngamnalaba aduga isorgi Speaker Singh Sena, Ishorgi, Opaka Piriba, Father Singh, Sister Singh, Magoi, Speaker Singh Sidagi, Aikoina, Hena, Ishoda,
naksinba ngamnanaba makoigi paujel makoigi wahising ado taraga aikoida hena seta aikoigi singuk ase hena na sapatnaba isogi lebak se hena na sapatnaba konaba sigi pandam India की Republic Day लाखलिब जनवरी की कुंतरुक निमित असगी अहिंग नोंग्याई पुंग तरानिथोइदगी नुमिदांग वाइरम पुंग मंगा फाउबा मणिपुर पुंबा बन थमले बन मनुंगदा मई इसिंग अनालायंग अमदी मीडिया नतना अथिंगबा से थुगाइनबा नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर NRFM की सेंट्रल हेडक्वार्टर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी सनाजावा मैतैना खुदेक पीदुना थादुरकपा चेरोल अमना हाइरे चेरोल असना मखा तारदुना बन असगी मथौदे इंडियाना नमदुना मणिपुर लैमाइदा नमदुना जनवरी कुंतरुक पांगथोक यारोई हाइना अथिंग थंबनी हाइरे चेरोल असना मखा तारदुना लिसिंग अमगा चमापल निफु मापलदगे ngasi फाउबा मणिपुर की मथक्ता लेपनाइदना इंडियाना लंदारी हाइबसी अरान बनते हौजिकसु मणिपुरदा लंदादुना लमदम असगे मरा लैजद्रबा चमजरबा इरेचा चिंगबुरोई तंबुरोई लिसिंग हुमफुगी मथक्ता मयुम थादोकनादुना लांजेनादुना रिलीफ कैंप कयादा चंगजफम लौदुना लैनरिबा असगे मथक्ता अइखोइगी मियामबु थोकफम सुफम चटफम पीदना लांगोई चंदुना थंबिरे इरांग कया सागतुना लेपतना मियाबु लैता हंदना थमली हाइरे इंडिया की मसक नाइबा नुमित सिंगे मनुंगदा जनवरी कुंतरुक रिपब्लिक डे असिसु अमनी हाइरे लाल हाइबदु मायोकनरी बनी हाइबसी जनवरी कुंतरुक की बन असिना पाउजेल ओइना इरेचा सिंगा निंगसिंग मिनासे हाइरे हौजिक पाउगे मरक्तना तन ब्रेक अमतंग लोमिनासे मतम की नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खुबद नत्तना नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप दादा ये मती गनो अजब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट टीएमटी ना चेक्सन ना लाक्सिलगा थमखबनिने दादा नंसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नाप्शन दुगम मसिगी युमसिबु असोयगान थोकदबदगी नेक्स्ट टीएमटी ना नापसेली नेक्स्ट टीएमटी जुहार हाबदि नाथोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का तोकनतिना मतमदा बाबाम अमुक हेना हेंगलदले नेक्स्ट टीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द क्वे होंगलकलिबा पुंसिगी लंबी सिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुन हिदाक लांथक कयाम चादब यारक्ते चासिलिबा सिंगदुन अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोकलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक की तुंगदा तराम नोकचरी मखाताबा पाउ पिजरी मोइरांगे सिदा हौजिक फाउबदा मफम तरादा ओपन जिम थंबंगमले मथौ तारकलबदी लेकाई खुदिंगी थमनबा फाउबा होनगनी फोबाला खोंगनांग मखोंगदा हाई मास फुड फ्लड लाइट अमा थासिगी मनुंगदा थमलगनी हाइना मोइरांगे सिगे एमएलए थोंगाम शांतिनंगसी एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मखादा नारायण साइना अमदी फोबालादा ओपन जिम अममम अमदी फोबाला बामोन मांडोप की श्री कृष्ण अमदी राधा की अनोबा संगाई अमा एमएलए अमदी महाकी लोइनबी अनिना मरनाई सेनफम नकटपा साबा लोइरबा लाइसेंग अमा संगादुना मियामदा खुदसिनबगी थौरमदा फोंदोखिबनी ओपन जिम संगाबा लोइरबा मतुंग फुबाला बामोन मांडोपता पांगथोकपा थौरम अमदा एमएलए थोंगाम शांतिना मखाताना मोइरांग एसिगी मियामबु नुंगाई हनबा हाइबसी महाकी थौदांगनी मियामना पामदबा थबक महाकना तौसु तौद्री तौसु तौरोई चौखत थौरांगी थबक थौरम खुदिंगमक मियामगा तानादना पाइखटलोई ngasi संगारिबा श्री कृष्ण अमदी राधा अनिगी संगाई असे महाकी लोइनबी अमदी मखोई अनी तानरगा मखोई अनिगी टोलोफ अमदी पेंशन की सेनफमना थमोई सिंगना कटपनी हाइखे अगर थमजरी पोसे कईगुम नियम चुम सिजनब खुदंदो कमिटी मधु नियम चुम सिजनबी खुगंद दरकार लेबा हना ओपन जिम पीओ है दरकार लेगदी मधु पीनब सेम सारकाना थमजरगे डेमोक्रेसी सिंगना रखलबदी मिनिस्टर ओइरबसु एमएलए ओइरबसु लो लई एफआईआर पानबा याई हाइना खुराई केंद्रना खंगनख्रे हाइना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन की चेयरमैन लाइतोंजम जयानंदना कोमिडोक लोकल डेवलपमेंट कमिटी इम्फालिसना सिंधुना कोमिडोक चथरकपा अनिसुबा KLDC ट्रॉफी 5 men aside men's open football tournament लोशन मगी थोरमदा हाइख्रे लाइतोंजम जयानंदना मखा तारादुना राजनीति दा खोंगदा रखलिबा से इसागी ओइजबा तानबा एमएलए अमदी मंत्री ओइरगा
पाइरिबा शक्ति मियामदा सिजिन्नरगा अकन अरिंग सिंगलुगे कानबा लौगे हाइना थोलखिबा नते लो खुत्ता पाइबा गुम थबक तौरकपा थेंगनबा सिदी फना शक्ति लैबा मी ओइशनु लो चटनबा लेबाकने मधु तौबा यादे खंगनबा चंगे हंदक खुराई हैक्रू मखोंगदा मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा लैबा स्कूल अमगी कॉम्प्लेक्स मनुंगदा स्कूल बिल्डिंग सारिबाबो खुराई केंद्र के एमएलए मसामक यावना लाखलगा थुगाइरंबगी वाथोक लैखे असिगुंबा गुंडा गे थवोंग असिगी मथक्ता खुराई हैक्रू मखोंगदा लैबा फ्रेंड्स यूनियन क्लबना लीगल गे ओइबा थबक लोखतपियु हाइना पोरोमपाट पुलिस स्टेशन दा चेरोल पिसिंदुना एफआईआर लोखतख्रे हाइखे अखोई लेबीब प्रजासिंग असिना इसा इसा के दुगुम डेमोक्रेटिक राइट अदो इसा इसा द कईगुंबा अखोई के डेमोक्रेटिक राइट असे नमफू द सिंगर को मतमदा थोना फन थोगा सुमाइना थेंगनरगदी कनामतने हेंजनम ngамदे हाइबसे अखोई उबो फंगरे एमएलए की मथकते एफआईआर पानग्रे मसी खंजलगा अखोइना एनी कनागोना डेमोक्रेसी द सिंगर को मतमदा लीगली थेंगनदुना मकोइबो माइतीबो पीबो ngамनदबा अखोइ मयाम पुनो होनमिनसी Community Health Center Moirang Ginauna Saba Public Canteen among asi SDO Moirang se Somarendro Amadi Chief Medical Officer Bisnupur Dr. L. Raichandra Anina Haunabi Matung Ina Sangaduna Miam the Kutsina Kre RKS Hospital Management Committee SDO Moirang SDC Moirang Amadi Staff Singh CMO Bisnupur Health Fraternity Singh Amadi Hospital Asig Staff Singh na angamba contribution Tauduna Nauna Saba Public Canteen Sangabagi Thoramaduda Hospital Asig Medical Officer Singh Amadi Technical Staff Singh Su Sarukya ke ngasi nauna sangariba canteen asina hospital asida lakpa miyamda ngaihak awa pothabada chauna mating oiragani haike Cycling Federation of India की मीटिंग मखादा साई इम्फाल अमदी खेलो इंडिया का खुदसमनदुना मणिपुर दगी लिसिंग तरा माथोइदगी लिसिंग तरा हुमदोई फावगी मनुंगदा पोकपा नुपी मचा अमदी नुपा मचा सिंगे साइक्लिंग मसानगी दमक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम 2026 ngarangdagi hauduna sai NERC takel pat imphal da pangthokle nubidumni chathagada talent identification program asigi matangda athlete commission cycling federation of India gi member E Bhuvaneshwar na asigumba talent identification program ase India pumbagi pangthokpa akhanaba Manipur akaknaba Manipur yauna state manga khakta da piba khudong chabani ngarang ahoba numita nupa macha amadi nupi macha punna chamagayangkhai mukna sarukya ki ngasisu ngarang gumna punna nupa macha amadi nupi macha punna chamagayangkhai na sarukyari masidagi khangatlaba angang sing asi Delhi da hairiba state manga asigi oina tharak pasingi oiba apun bate sama tawrba matungda India gi tonganba cycling academy singda lemna mahi masing amadi sanabagi khudong chaba pibaga loinana lising ani kuntarukta India na yumbu oiduna pangthokadaba Olympic ta sarukyabagi khudong chaba pigadoribani haike अखोई 2026 दगी अखोइना हौरगा मोइबु सेलेक्शन तौरा कांदा अखोई नौना हांकदो एकाडेमी अखोई साइक्लिंग एकाडेमी करसो हांगना दु प्रिपरेशन तौदन लेरे याब लेदरा मदु हांगपदसे एकोमोडेट तौगदोरिने दन मोखोई फैसिलिटी खुदिमा सानबदा एजुकेशन दा मोइ फैसिलिटीज मैम जे पीरा कांदा मोखोइबु सेंगल कदोरिबने अदुना मसी सेंगलमगा अखोई 2036 दा लाकदो ओलंपिक दा Olympic से कोई नशो युम्बो भी आये नशो तौनरी दा अदुबाव की सामदा मदुदा ओलंपिक यावबो ngamba कोई साइक्लिंग को थोपा ngамदनबा कोई ngasi सिगुम्बा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से तौरा काना मोइ फाइनल तौरा काना मोइ कॉम्पिट तौनो को Amaromda Saigi cycling coach Oinam Basantana Asigumba talent identification program ase Pangthok Nabagi Damakta Guwahati Taki Lakpa Chief Coach Narendra Amadi Athlete Commission Cycling Federation of India gi member E Bhuvaneshwar Amadi Mahak Masayaw na team Amada Sinaduna Pangthok Liba trial selection ase Maipak pa Amani Haina Lawi Mamang da Pangthok Iba cycling gi trial singda Asuk Yamna Saruk Yakidri Handa ki trial ase da Masing Yamna Saruk Yahanabagi Pandamda District Singi Manung Hanjin ba mafam singda mapung fan publicity chatpaga loinana media amadi social media gi khuthangda khanganduna lamdam masidagi Olympian oibiya ba ama fauba chitha haudana bagi pandamda transport chana thaknaba fauba piduna pangthokpa talent identification program ni haike Manungda koina Olympian oibiya ba misat ma lot na le horagadi madugi damta waijada badu in torkan koina angam jaba facility breakfast pi one dance pi ba akto lak pi gadi misali pai magi traveling gi kai kai allowance ka koina angam ba pi ba na pana na pui jagara ga
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ कुकी खुलाई पाइब सिंगना मांगलंबम रिसिकांत कौबा कक्चिंग खुनौदगी मियोय अमा चुराचांदपुर की मफम अमदा नोंमैना कापतुना हाटख्रे रिसिकांत मिहाट पुयानिंगदब फोंगदोक्तुना कक्चिंग लमखाइदा मियामना लंबी थिंगदुना खोंजोंग चंगसिनख्रे अमदी मतम सांगना मथौ तौदना लैरुरबा इंटरस्टेट बस टर्मिनस ISBT ngasiदगी मथौ हौख्रे रूट 12 दा चेनगदबा बस गवर्नरना लमथाख्रे हौजिक फाउगी ओनदि ISBT ना संदोकचब मणिपुरी पाउ मतंग असिदा लोइसिनजरे मिदेक ताबरी बपुम नमकपु अमुका हना खुरुमजरे